bagera hanze bahura n'impanuka bati ni leta y'u Rwanda yabiteye. Leta y'u Rwanda igera mu bindi bihugu kujya kubitegeka gute? Isi yose yemera demokarasi, ikavuga ngo twese tujye mu nzira ya demokarasi kandi tukanayijyamo. Ariko hakaba abihaye kuba ari bo bagomba kuvuga icyo demokarasi ibayo. Ariko uko babivuga bakagenda bahindura icyo bivuze bitewe n'uko babishaka. Icya mbere, mu by'ukuri ntabwo twakwirengagiza yuko uko muteraniye aha abikomanga mu gatuza bavuga bivuze ngo cyangwa se bazagirira nabi u Rwanda. Mushyigikiye demokarasi, mushyigikiye FPR, mushyigikiye guhitamo neza. Muri sekiteri zose zishoboka, yaba umutekano, ubuvuzi, yaba ibikorwaremezo, yaba iterambere ry'abaturage n'imibereho iganisha ku iterambere ry'igihugu. Mwaba mwabivuze gutyo wese yumva yakwikubita mu gatuza batoya bati buriya ubwo ari benshi, ubwo bavuga gutora 100% ntabwo ari demokarasi. Demokarasi ni yayindi iyobowe n'abagenosideri. Icyo navugaga, inzira yatuzanye hano, icyaduhurije hano ni inzira ya demokarasi, ni inzira yo kwihitiramo, ni inzira yo guhitamo amajyambere, ni inzira yo guhitamo ibyiza igihugu cyacu gikwiriye. Nanavugaga ngo turabizi, buri munsi twigishwa ko demokarasi ari uguhitamo neza, ari ukwihitiramo, ndetse ishingira ku bantu benshi ibyo bahisemo. Abanyarwanda bahitamo ari benshi, bahitamo ari FPR, bahitamo inzira banyuramo, bati iyo ntabwo ari demokarasi. Bati demokarasi icyo gihe bagahindura icyo demokarasi bivuze. Bati demokarasi bivuze ko n'abari ku byaha bya jenoside aribo dukwiriye guhitamo ko baba abayobozi b'igihugu. Ibyo ni agasuzuguro tutakwemera. Izindi nkozi z'ibibi zahunga igihugu ngo buriya abo ni abanenga leta. Iyo nenga leta urayihunga. Niba ari abademokarati baba bakwiye kugumaho, ibibazo bihari bagafatanya n'abandi kubikemura. Bagera hanze bahura n'impanuka bati ni leta y'u Rwanda yabiteye. Leta y'u Rwanda igera mu bindi bihugu kujya kubitegeka gute? Leta y'u Rwanda ishinzwe umutekano w'ibindi bihugu gute? Leta y'u Rwanda ntabwo FPR yivanga muri politiki y'ibindi bihugu. Icya kabiri,
abarasirwa hanze bagahushwa ntabwo leta y'u Rwanda ihusha iyo yarashe. Nta nubwo dushinzwe umutekano w'inkozi z'ibibi zijya kuba hanze, ntabwo dushinzwe umutekano wabo. Ariko izo nkozi z'ibibi iyo zivuze ko zigiye kuzana intambara mu Rwanda, zaba izo zaba bazishyigikiye bazabigerageza, tuzabakubita ntibazamenye icyo bakoze. Ariko izo nkozi z'ibibi zari zikwiye kuba zibuka n'amateka ya FPR n'amateka y'u Rwanda. Zari zikwiye kuba zibuka ngo FPR, mwebwe murabizi, reka mbabwire, muzi kubabura inkoni. Iyo ushaka inkoni imere neza ikubite ihamye ukuntu bayibabura. FPR n'umukandida wayo turababuye, iyo twakubise turakubita tukagusha. Rero mu byo bibagirwa ntibakwiye kwibagirwa ayo mateka, ariko reka bayibagirwe, ingaruka zabyo zo bazazibona. Banyagatsibo, ndabashimiye mwakomeje gukurikirana Ndi Umunyarwanda TV. mukomeze musobanuke, mukomeze muba abanyarwanda bazi icyo bashaka, mukomeze tuba abanyarwanda batavugirwamo n'umunsi n'umwe. wabishyira muri comment cyangwa se ukatwandikira kuri iyo nimero. Aba banyamakuru rimwe rimwe bagenda bavuga u Rwanda barutuka barugira urike, ntabwo u Rwanda rugayitse. Iyo bavuga ngo abarashwe cyangwa bapfuye bageze bati iwabo hapfa ibihumbi n'ibihumbi buri munsi, kuki bitwitwa ko bishwe na leta yabo?